miliyoni 5 buri kwezi. Araba mwenya tubaza impezo konkako nikache azoriyeza ine miliyoni 5 na kache tide no bona yagobile nyebuza izo zirimo nyanya zirimo butunguru ebyo mukana rugura ico tinchetegeriza soul signatory kurwa kutera na haba hoki ejo tuba kweta love of money, love okunda abantu bakunda abantu obwire tuburuho haba Makerere University bakoreza statistics bacondoza nango twakagiro hato ubwo bushija no mukazi we obusinge burhonogera omukikazi ogo no gera nashemerwa igana no bari yo billions nena kuno kushoberwa aba Makerere baduje kora research baje Onwa mkaga ukumbe kamwanya burumanye gukora neza kumbe ko hantu ine site ine access uno muhanda twatahamu motoka nehinduka ninga kuraza kushohora uza kubanza wa reverse nguzo mu muhanda umuko ko watahamu main road tumeza ngo kutahamu uza kubanza reversing either no mwana azashobora yemereza motoka zoku nezoku ubone kora ubone kushohora ogu akombe katoyi neighbor yagiteka hato ino jango shinje cyawe mwishino za kuzabura gatoyi ya neighbor so umwanya nugwe ku influencing a plan more than anything else kana plan kubonire nene fitting amwanya gwayo hariho issue yizo ukwata sitting room yawe ugiteka izo bayirukerera uchitaho sitting room oshotiringa sauna mwaziregereje binje umuntu notaho munjiye aine shedi takashita muhoga kuzukwata sha mukaga intebo je amaza hansi yo muti
kandi shade yakuronda hansi y'umuti ahubwo no shade wakuze hanze y'umuti none ronda shade nahanje oyino shade konga shade hanje koraje ati ne kiri shade omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe witu aine kumanya nituza kukimisya yekumi no mukumanya abo kubicira abo cyona TV West neja kuba nechikusyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'uri kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera ebyo munshi nibimanywe mbeba atabashuka mbere atabashuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba rero ni watemba basa ine kutiya honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine kirazimbere emyaka ejo yona 40 mukama akakurinda yakwebembera yabikora byamu kandi manye umutima gwawe kumukama hanga wawe aparana nkoko umuntu n'umwana we uriya kwatebera jero bya mukama hanga wawe nogendero umuhanda ye no mutina nicyaro kushaba cyonka gendero umuhanda we no mutina kurachikore amakanda zakashebera agati yawe n'umwana wawe agati yawe n'umwana wawe agati yawe n'umuzire wawe agati yawe n'abarana bawe ebintu bizakubaje amurimo gwawe ebintu bizakubonera ahakuba mukamarahanga wawe nakutwara omunsi nungi erimo otugera twamezi nakuraganisa kori yoroba noza kuri yo burungi bwe kana noza kugishikamo noza kuri yo burungi bwa mukama neshuro nebiyanja byamezi maringwa agari kubimintika nagarwo mu mpanga no mbibungo ese yengano na sayiri nemizabibu erimu kana nemikuma mahanga esi yamashita y'zaituni noboche esi eyoriryamu ebyokurya bitatube kandi eyotariceneramu kintu cyona eyamabare gayo gariyo butare kandi eyi oritimba emiringa omubibungo byayo ejo nika Uganda nesi nungi munonga tungira omugisha gwo kuzo mahanga mingi konka Uganda ari unahandikana bo mahorre ndukahandika amahanga ga Africa nagira ngo apart from Ethiopia Uganda beats them all nkagenderaho munyonyi narwo munyonyi nazo mu ndijo namanyigenda nabirishtabire nabo chitamanko mutu wa Zaire uganira nawe chitamano wa Nigeria nganira nawe chitama wa Kenya nganira nawe aba Africa mbwe at the end nahandika article Uganda apart from Ethiopia Uganda beats them all. Ethiopia of course na Ethiopia netangaza tera tegereho bantu bahera maybe nico cyababasiza abazungu nabo bakaturabanisa mu biko babo batwiya okay Ethiopia but look at the food ijo kataya ya Zambia bande terebyo kurya nareba nariya konka abo kwenda ngugumeho nuri Dera amwe kuna izoro munyonyi naika Ethiopia ate nyonyi yitwa beturumu endije yabineza kutwihaho ekane rugahandi babanza batwara mu hotel za Ethiopia batererebyo kuri ya Ethiopia
ndiyo ninja Uganda tindabirire nkaja kasa ndiyo ninja Uganda byona kabireba tinde kinakwasirefu Nigeria tukazayo nabasane ubwo tukaturiyo mu team n'abantu binja ebitwalire n'umukazi wanjye Uganda 2 rainfall seasons, harvesting seasons. Omunsi yona ngira Uganda yonka eri kubyara okasharura emirundi ebiri omwaka oyo ebyo bugige byo hansi ebyo burambuzi hara keshongoro omukazi akeshongoro n'omuganda nibaketa nanjego nyoni mpurire byeshongoro kandi byetegereza byo natubiri musitani kwagala Uganda yange kweyitira na mama kweyitira kirabo cyange kweyitira nyabo nedala Uganda omukazi obona ashobora Uganda etera umugaro haleluya bantu mwe tukunde Uganda yitu abantu abo mwe tubakunda sizamu nyonkande mungereza nashara kutaha kanji nayo no mwaka visa yanje nyine yo na family yona nata of course abantu buri omwe nabayire yako nali okakata nali bufuki tikusida na bebe bisiya dante no tinkubasa chaka chatuchi niwo chera kura ebinkuga ni kabisa ni byo mara nachishwa omuntu kugaya tamawe cyo integalisa telekanta osomere ozo mu klasi lero buyiro nkanye na ejiti yamane murungisha yakanye rado akana kakureba kakugaya onosoma PhD kakujuma kakugaya kitiwe no maja PhD che kumajisa kongo muntu akuriba kugaya de kambenarga alo kumpera mu kitinisi kandi ngikorere ndebe ngo ntagire kinahira reka mpite ko kamukunde Uganda shumaha orebe mpunje ziriya eza Rwanda Congo Eritrea Sudani empunje ziriya mushabe nambwenu ihangari turugumeri no businje nyone mbani ndebe basi nebiraba nebizaka hunje kuri yarwa mwana ebasi bali abantu balimo abantu basigaye yabo nka Bishop Hati sigaye kayawe sigaye amataka gawe oyeshangora Burundi yamawe tinye nakiteka teke the closest I've come to for being an exile is when I was in England as a student for 4 years. It was like being in exile, of course. No basakuzo amko mchichweka chiri mwabazungu bonka baterese muntu twarebaho muntu tili muntu kanu muntu ari the closest shalom kama tumeti robsiji omushoro ngo gwikumi ogwa muheru no gwikumi na mumwe oriaria oyigute osime kama hanga wawe abwensi nungi eyakwire omweshongozo ogwo nasima aba Uganda nemera yayo nebyo kuriya nachi oriaria oyigute osimera hanga abwe nsinuje yarukereza nke yahira abana ba Isiraeli oyerinde utagirwa kama hanga wawe okanga koroberera nebiragire byatirweho ebintu kuragere rizoba only one condition sima hanga byakuragezemo nosakushanga hine ebyetengo byawe tubikashikirire konkamu omwesije na wazo munsi nanigabira ba English service abana bateberebi no muherezo mu rumonko musako yitweje abana buri yomena tunga miliyoni 1 atandika kwasa kwasa bayira kwiba umkwata of course ate cyo mutakumaje birebi technology mbwende yari yashiguru yo yari neba kwata neza kubamara tugeza end of ya party obunachimanya ndeba nibasima omukozi okirize yo kugira mistakes inche munonga katwina abakozi igana 18 abamwe kabari ka mwenje abamwe kabari
rugaga abumeka barikambara hatabo mubarebere mutango gutwa no watakora mistake kachi computer AI mwakwaho yorobera mukama okore kikire kandi kirungi oyechereza simporwe naza kuyaga mutwa mana mukama rango ushoborozi ubona twapsima bwengiri yawe kinsa otsasere mirundi minjo bundo bututasimire no burumo buce utweta kire utwine twagaya namakage twine twagagaya kandi abamwe tubagine agamwe gagasinkire abashija bito bundi twabagaya abakazi bito bundi twabagaya obundi abana bitu twabarabya mu mesho twatekateka ngo twine kibakugasha kandi ubona umugisha kubagera obundi abazire bitu twatekateka ngo tubakumaraho mukamo tusasire otoze otweze obundi nihanga yitu twakunda twakorera cyo kurebera abamwe biba embazi eyo kwera abantu ebintu byakire nibikora kutungura ihanga koko kushira ngo mu makagate ebintu bimwe bishobere tukushaba ngo twere abashinjo kuda batafayo abakazi babo obunda abana batakufaya abazire babo babaritire nango barwarana za pressure bakanapfa abo babana bakora hagaro bitashikire bitashimire bitakushemeza bazire bweno kama teretero kwetisa no kugarukira otozi otweze izina ryawe ryo kinswa kano kawe kitinsa ebe kigambo cyawe ne cyane kigamba Isaya yo kubanzo gwe 19 ngo kuturi yoroba turi yayo burungi bwawe abana b'Isirayeli abayorobere Yoshua na Kalebu bakabasa kwikayo umunsi yaraganisiwe abana bakwerekeza beno twere tujye mutuma gukoroba kandi twane byana birungi izina ryawe hawe kitinisa Kristo kama witu ninkushaba mukamara hanga kwara yagamba niwe ayineki yakwatako ayineki yakugambira no hurira no yenda kucishemeza umutima gwa agataho no inomuhereze obundi kibanza cyo kubanza 2026 no yenda muhereze omusima bwebe byakorire oyosere no muchena oyosere no yetomboita no tekateka ngutine kamjaka korire kuko wahiza kwetegereza ubuzima mukamana kunda kana kwinire tekateke yo burungi kano hurira no yenda muhereze ninkushaba garuka mwe bigambebi ebyo kwehereza Yesu ko mujono wawe ndachikanche abo kubwire tumwire garuka mwe bigambebi ayi mukama nayireba kundi yo musisi kandi kutashemere bwene mukama ninkushaba ngo sasiri ebi byanje onyosye onyeze base kuba mwana wawe kandi mukama nashoborocherwa muni weka orukubasa shobora byanje yabari Yesu nakwehereza omwizina lya tateitwe nere mwana nere moyo kwera amina nomchabwarango shobora tateitwe no mwana no moyo kwera gumeni mo mwena bagaruka mu bigambe byo gumeni mo mwena bayihereza Yesu gumeni mo mwena bayiraganisa 2026 kugenda na Yesu kushobore byo bishobere ubundagati mu tbayana narayimukora nari umurimo n'ubuherezo bw'umurimo umugishogo gumeni mu mwena hati nero byona gute tendereza Yesu limana kwanika abishe mwerhanga wita simwe haleluya twatafikira hanga umwana nakari ko kushemerwa akayakora kandi yatwara je munongo kandi twareke tuwe bazomurebereza rango kumutuma akatsiyo butumwa kandi tukabuhurura intana twajya twiguta naho umutero umugaro munongo omuritwe kibanza cyuko kubanza 20 nyetero inabizire nahati bishop yana aswara mushara yo kwatura yo kwira inaranga inabata bagambe kika ibigambo bire nakwata wawujiroti onsasire ebyo byanje
koro wachigamba be ready kandi ekindi nakwehereza tebigambo bibirebyo mwene korumu nomanya kirungu washaba kusasibwa ebibi byawe kandi wayehereza Ruhanga yemereza omukono gwawe ebigambo wabigamba yemereza omukono gwawe yekongere kushabira yemereza omukono gwawe utatina ebindi byona n'omushenyi owishe mu cyambaro wa Rwampara wo mugasate ebintu n'omushenyi ate ebindi byo mwene yemereza omukono gwawe watusasire ebibi byanje kandi nakwehereza yemereza omukono gwawe okuroje n'obusinje be at peace relax yemereza omukono gwomu Ruhanga gurebe izobe chimanzi nakoro wagomereza garako yemerere stand take a step of faith oyemerere otyona yemerera ndia na yemereza omukono kandi izagarika yemerere stand up good yabari mutiero mungaro mbate ya good tiero mungaro munongo mukume mwemeriri mu mutafayo relax Ruhanga yachikuri namugwa namukaka yebyo ino tokugamba icyo cyawo namumutuma gojoti nyona abina sasara naba basigara bashita muto nabasasa nawacho yemereza umukono gwawe odokiyo nakwehereza Ruhanga wansasara gakomereza umukono gwawe ani ngamba yo wayemeriri icyo cyawo gumo yemeriri ko kandi ngamba abanda bacitami tekeshongoro abishe mumije bishop basabira muje bishop basabe ya omuchara kudashita marike nani wondisho obundo liyo amagaraga wagehereza Ruhanga sabira hamwe twena yes webare abaremerirwe Hallelujah. Mukama asimwe Yesu twenda kusimwa mnonga Mukama abo abishemwe aba Mukama Ruhanga yakwata mutuma yabo baza kwashabira rero baza kushora bazo mu tugeta cyeje boardroom hariya dena batimba babuganayo bashabaho nabo batunga amazina gabo bahandika rero twabantu bakorata abo kubama baorganisya abakoresho ya nabo echo muntu wena kwa bari mu Kristo abari ecyangiro kisya ebyakare byona bibabwire byona bihindura bisya ni bari ko bakutire baza TV West Revival TV nimwe no basa kuba wayehereza Yesu niwe waza kuzomusharege inaza kushaba kama ntango ushobora kubona twenda kusima abo bana bawa bariya abija mu cathedral abayakire kigambo cyawe wagamba nabo oyine kiwakwataho amagaraga ekibayera ganisa ekibakuza kutaho mutuma bakahindro magaragabo kandi bakashemeza bakatandika gumiza mu ndebe bamanga we no bushoborozi bwawe rero
babone kubahereza okuriya burungi bwensi wabahereza okoroba omutima kandi nireha yo kushemeza babagarukira omushara yo kwehereza mbwe nishaba ngo baje kamani gawe mingi agaga babasa kwemera no kwija izina ryawe batari kwehakana ishaha nemwe kandi omumesho barija bakahakereza obujulizi abo yokutangaza ibyo tuzakoromana gabo bweno barindo bebe mbere izina ryawe ryengere kuhawe ekitinisa no kuhimbisibwa Kristo kama witu hano businge bwa Ruhanga burongere kwetereza ko omuntu wena rinde mitima yanyu n'obwenge bwanyu Ruhanga kandi mukunda no mwana Yesu Kristo mukama witu omugisha gwa Ruhanga obushoborozi bwona tateitwe no mwana kandi moyo kwera gumenimwe gureke kwarugaho buze Amina. Great. Aza kugenda mporaho. Owishe Wilson. Owishe Wilson jenda nabantu aba. Njene pora kweka. Ombuzi. Kano numurinda bigwi. Watora ngumureberezi. Special force. Reserve, special force and reserved. Iroko oreba abantu aba azobyo orofsheyo ojo otungomugati. Mukama simu. Hallelujah. Katika abachebezi twaikash asha eyokusima Ruhanga yeba limkabe chokolire abantu bene batetema nyomwazyo nyomwazyo ninga nijo hareka elyo mukigezo kunde bene basika abantu mushanjwa tipo nakako kabira kantwa kandi mwene Ruhanga hadi hapo nabwecho twaza kwijana mani mingi munongo Ruhanga byakore nejinjira ibagamba yakana ko mwaka Ruhanga kwase na nyakwase omukereza Ruhanga nabwecho abachebezi echeshongo kandi bahasa nyingi bulonga abachebezi kurumye bahasa burumutari kwede bahasa kusiba numuhereza akizera ya Mukama neriyo kusimu izobe. Today is a Thanksgiving day. Kama simu aza stanziro officier akano bwire bwagwayo nza bishop naza kushembeza ahanyuma y'injiri y'amagara n'abaje kama simu
amazing, everywhere. Give me teacher. When you come and shoot on Yahweh, amazing, Magara. Akapimi teachira, muyo kushana na geshiro.
ofatoriza watu ada kusibaranga no jotranga yebare unyamutsenisha ranga yebare unyamutse ngorwa yamwemerire twena twemerire tuje tusiberanga akaranga tukurira pour munonga iza ya mukamarisimu
twaza kusima amaju gaitu tusabe omureberezi n'obucuruzi ebiconce bitwahereza bihereza ya Ruhanga kandi okukira munonga bituhendekire tumuze no kusima Ruhanga kama ntango ushobora kubona twenda kusima tine ugarukiro abw'imbabazi zawe zotugera kandi ibiconce byone byahebwayo bihereza omugisha byongere gukora umurimo gwawe no kusima ku bana bawe kama kushicheho bagumize muri bakuhereza kandi bakwimbisa ahibiha bagarureho bahereze neshagi kandi mukamarahanga ushobora kubona tabasa kuhereza nabo nyesya ujye kubahereza kandi kama kusima tine bugarukiro abwaye byo kutangaza byo koroma garagaitu namwe tukusimira n'injire yaburwa n'abana bawe bakwakira bakwikiriza ubundi abari umukanisomu n'ababari yokwe ubundi TV ubundi radio Revival TV nari TV ya TV West na Revival Radio twenda kusima abwenjiri yawe rero kushikabantu kurabiro mihande etari yemwe na nemwe kandi shabango mukama mangenjire kurebuka agati ombantu bawe hindure mituma yabo beniwe yazaho kusimira ngirije burirwe omboreberezo nebijume biturebire kuyiho mwaka gutandika n'abantu ababasize kugira no kukomoroka ababiri ko itaba basize kugira bakakiza amagara gabo abasengakana kusima umurimo bwenjiri kandi mukamarahanga ubushoborozi bwona kusimira nebikozurwe omboreberezo ibyetunguka tubikusimira byona amashomero Revival Girls Revival Junior kusimira iyo mwani kandi n'ibyoma government ibasektereza no kutuza kubana tushohozo umwana rwa Revival Coffee kusimira na Party Park na iri tuza kuombekwa n'echahe cyo ekirukuza kuombekwa katebe kusimira n'ibindi binge tutakwasagama gutwaheza yo cyangwa nonga kusimira magara mbwijwire kandi na Ruharo Mission Hospital murumo gwekozere kwikabantu bakakwenda cyebegwa abanyendwara kandi baragurwa mukama sima tutine bwarikiro abwebe byone byo tukorire kandi ikigambo cyawe nshobora omuzaburi igana abiri nemwe unyimusi ya misho ganje abungo okwero kwanje kurgahi okwero kwanje kurgaha mukama wahangiri goodness tarikiriza kigere cyo kusibuka urikurinda taruhungera reba urikurinda Israeli taruhungera no bukwa kubo kugwejegera mukama niwe murinzi wawe mukama niwe cyo kwisangira cyawa rubajuru wawe rwaburiyo izoba tarutera n'umushana no bukwa kubo kwezi nyekiro mukama ari yakurinda kabukona warinda magara gawe mukama ari yakurinda magenda n'amagara okuyahati twazaguruza mu murebereza naza kutwiriza amezero kwera kachabiri frana hambo astwari umushara yo kwechereza twecherezo mishoka mkamante beka senti mayitu kandi tsakwata nsarwa magana msharejo ai mkamwe mbabazi tukisha meza yawe chera kwetu kureka mbabazi zawe nyinji shemena wakutoro tora wagesha byansi mbegawe onke mukama tohindahinduka wembabazi okufire kuona nahawecho ai mkamwe mbabazi okizo cyombe ngomwana wo kunda Yesu Kristo kandi tunyeshaga mari mbere tejure kushabana kushamuza umbirwe n'emitima yiteje mushaga mu zwinji ite tubane kumomurwe na umuritwe amina ai mukamarhanga obushobozi bwona tatito mwiguru kusima kuba ukatugere nyingi wahayo mwana wawe umwe wenka Yesu Kristo kuchungura okafera musharaba aho yayiherere rimwe akaheza kube kitambe kishire kiri kumarira cyo kugira bese yona bwe byabo kana katayikise cyo fakwe ko buguzi wingi yaturagiro mu ngiri yerkwero gumantwishko kuyatferire opsyo bwargaruka bwena aita tito mbabazi ntkweshengeza no bucurezi twishko kufakwe no kubona bodakwe oture
tuyicereze umukebwa ibihangirwe ebi omugati kandi hamwe na vinyo niko kuba mujuru witwa Yesu Kristo yaragire tutunje umugabo gomberwe neshagamaye ebikusima mnonga ekiro ekibamrebizeho kakwata umugati kuyereze kusima yagubega yaguhabejibe nagira ati mwakire muri ogunugombe rwanje kwahiro yagwanyu mugume mukore mutyo mwabanuguriya ukunyishiraho kandi kubahereze kuriya yakwata techikopo kuyereze kusima yakibaha nagira ati mwakire myo mwena egineshaga mayanje ndaganesia shesheka bwanyu nabo abenji abo kuya heavy mugume mukore mutyo mwabanuguriya ukunyishiraho Iwe
Sabushuni wanyu Wehere yochima harime
ekitiinisa kyabwe tateitwe n'omwana n'omwoyo rukwera natwe kushiri kandi kushirwa ibyo byona amina musimba amashinga mushitane umurebeza tushabira umugisha obusinge bwarahanga bujya kwiteza ku mutwe na burinde mitima yanyu n'obwenge bwanyu mugume nimumanya arahanga kandi mukunda n'omwana we Yesu Kristo kama weitu kandi n'omugisha gwarahanga obushobozi bwona tateitwe n'omwana kandi n'omwoyo rukwera gume nimwena mbere omaka ganyu mbere omirimo yanyu omashomero abana bakushoma omuduhumuro mukutegereza ebigezo bebe mbere omwihanga lyitu lya Uganda omwaka ogw'2026 turukuza n'omukutera obururu gume nitwe tugume tuyina obusinge n'obuteeka atagire mutaro nemerabana mwindisho omushogo gwengere guma n'ekanisa ya Uganda na Archbishop Stephen Kazimba Mugalu n'ababishops bona n'abahereza bona kugira kinambuzi omwanya ogu kandi gwengere guma na president wihangeri General Kaguta Museveni nabona bakutegeka kushakima LC1 wecweke eki kandi omushagwa mukama gugume n'obureberezi bwitu bw'ankore gugume nitwe na programs zitu zona zibase kushikira kandi zibase kwana ebyane birungi abantu bariho omushogo gugume nimo mwena kandi gureshe kubarugaho base kujya kubamsya n'ekumira na mushanju hati nebyo byona amina. Rahanga witu asimu munonga abo kuba kibanza cyoko kubanza 2006 ranga yatarabya kote tendereza Yesu mwana gwandika Yesu obusa igona kosha nyencha kali Sunday kandi Sunday jo niyo kubanza Sunday yo kubanza first Sunday omwaka ogwe-2026 omureberesi ekaniseji ntukumiza Sunday tuyagaraka okugabira ebyo kuri bya mukama witu nacho mwije kare kampije bingi eki washora toro mukono gwa muso kwate chuma cha bishop eki yakuhereza otakarere cya mishana chose oriyo ozabitoki mukama simu haleluya umurebeza nza kugenda twerebire kwaya ekyeshongoro twena twemerire Bibiliya 2006 Shara,
omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aharingo abasiniya kandi bari kuhangahangako omurembo ogw'emuscience hamwe na teknologiya. St Peter's SS Bombo Kalule eyina omwanya gwehererire kandi gutebekanisiibwe kwera omweji kukyereza ebigendererwa by'ebyokushoma classes n'empango oburaro bw'omurembe abeji nibarebererwa kurungi nitwebembeza n'okukuza talanta z'abeji omu music dance and drama n'ebyemizano twine ona A-level andi kisomo ky'eriizooba omwojo ningashi omwishiki akuguce omu kushoma kw'omurembe kuriho hati tushanje mayiro 23 ruguto rwa Bombo aha main road tera noti mushanje 53 nkaga nina 28 32. Enjoy your festive season with StarTimes Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda, Best Friends, and Omuna Mfusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African Football Tournament in Morocco this December. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Movit Relaxer features a moisture-locking ingredient that protects your strands for strength, length, and lasting health. However you wear it, curly, bouncy, or straight. Movit brings a dazzling brilliance to black hair. Keep moving, keep shining. Bring your hair gold to life and embrace the extraordinary version of you. Movit, all day confidence. Director, management na staff ya Kabirigi Foods and Beverages Limited nibendeza aba agents, distributors na customers babo Christmas yiborere n'umwaka mushya ogwa 2026 ogwo businje kandi niba bamanyisa kuba bakolire ekyo kuma ekindi ekiri kwetwa Katochi Kombucha. Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo burumwe nayetenga kutandikaje kurgaha nasari kwika P7 abejo bwejeso bw'omutindo omwanya ogurukwensimisa kukuriza mu mwana tuyina obuhereza obadde na boarding hamwe na day care ahari y'abakiri bato munonga ahabwe embeera y'omwanya mulungi ogw'ishomero abashomesa batendekirwe gye abeehireyo ahabo bwegese bulungi tuyine na school van y'abeegibi computer lab eyijwiremu buli kimwe library erimu ebyokukozesa byona ebyemizano hamwe na MDD nabyo biriho kuza entalanta zaabo okweyandikisa kugenda misho Gominestari okufika P7 kumanya biri kukiraho tera noti 3 abirina 8 TV West neja kuberera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu yaraneza bari kurundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe ishayona turi kuretera ebiro kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya tuzacyimiza yakumira kumanya abo cyane cyo TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda Mkaga tukumbuka mali burumenya kora neza kwa site ine access uno muhanda twatahamu motoka rihinduka niyo kora kushobora noza kumanza wa reverse nguzo muhanda umugo kwatahamu main road
mwaka kandi of course twaturiye hari St James Cathedral omuriharo mazima twansima hanga ahabwe mbabaze zatugirire tukarwo mu mwaka gwe 2025 turiya bakurire kandi twataho mu mwaka gwe 2026 izo abantu banza ecyo kwezi ko kubanza 2026 mukama kugirire mbabazi mukama yanjere mbabazi okureba ngo tukina magara tuyino mu isyo shonga hine birabiremo mwako mutshuma tunyegera but we thank him ahabo kuba tuyina magara kandi turekete tumuze nziriza tuganire na commission oguna watwendeze mwaka by'amurungi atwendeze bwa birungi kugira ngo bundi niyo kuwa kubasa kubori yo tindiro mwako to guna gutandikanta mazima kabasa kutugariza mwamani bitana n'inziri ya bishop yerengere neze munonga ndayo ni batabaze nakushemero wishemo nashimiro munonga kwikaha mwako musya kandi nyenda kutabarusya bona aburhangara bizimba kaisya bakatande ko mwako gwe 2026 amazina Dr. James Weheyo nikora n'ikibintu cya NRM ndinye commissioner omuhabo kurebera bururu ubwa NRM nani shabarahanga ngo buri muntu wena muhamagara marungi nyenda kushabarahanga muntu wena muhobwenje namane gukora akebisaho akerisa akayisekaye akarisihanga kandi nebyo yarakore byona ruhanga kabita mumugisha rukagayo nyenda kushaba mwe n'abantu bo muhihangomo murindo busingi kandi kutura isene 2015 turindo busingi turonda bebembeza batushemerira munonga president Wait Museveni abenu we yagumaho nahereza obusingi bugumeho umwaka mushe murungi ubwo 2026 Thank you so much nina kubasima mnonga mazimani tubendeze birungi byonko mwako gundi tubendeze kubaje tubendeze arahanga abatakikirize Yesu kutegeka amagaraganyu tindi kumanye kimutegerize ahabo kuba niko kire akoshema kubana ati Yesu ebyanje nabe kwasa Yesu omwako guno gwawe Yesu nyoti nkubasa nabatakwine ahabo kuba mukuru mnonga ninyenda kusima ntine bwarikiro owatanikani to service eji kuhaitu atanikira message ya Bishop Yeri nkuru munonga konko muri byona muretse twikirize Yesu ategeka amagaragi twikirize Yesu abe munywani witu mutecho business yawe mutecho mukaya yawe mutecho bana bawe ebyasigaro bimurekere ntwenda kubendeza umwaka 2026 ruhanga ariyo muhezi witu wine clear reka twendera